Ndabaramukije ndabaha n'ikaze mu kiganiro Tazirimana co kuri uno munsi aho tuza kurabira hamwe bamwe mu baririmbyi b'indirimbo mpimbazamana baherutse gushira ibikorwa byabo ahabona. Samuel Habimana aherutse gushira ahabona urukurikirane rw'indirimbo yise ntaco yanyimye, ariko imbere ya kugira ngo imbere yo gukora ico gikorwa yabanje kugenderera irerero umusamariya w'imbabazi, aho yabanje kugenda arabaraba arabagemurira, yaravuze byinshi kuri byo, icatumye abikora, icatumye atangura gukora ico gikorwa imbere yuko aja muri ico gikorwa cyo gusohora ubwo rukurikirane rw'iyo ndirimbo tuzi kuri album. Reka tumukurikire. Ni intumbero yo gushima Imana kubwa album nakinye nyine Imana duhaye. Muri ntumbero rero twavuze ati mu gushimira Imana kubwa duhaye album nakinye nyine, turabona ko ibintu tutobyivunganako, reka dusangire n'abandi bana tugarukire kuri irerero ry'imfuvyi aryo musamara w'imbabazi ko twadusanze tunarize. Ego cyane. Iyo muri kumurategura nkumva muzoshira ku mugaragaro, hari aho bihuriye ubutumwa buri muri izo ndirimbo, hari aho bihuriye no gushigikirana no kuraba n'abandi uko mwanditse indirimbo zigize iyo album. Amina, byukuri birahuye cyane. Icyambere indirimbo ariyo irongoye album yitwa Ntakinye nyine. Ni ijambo, ni indirimbo uri kurumviriza irindi hera utarifuza kureka, irindi hera ijambo ryose tuvuze wumva ikuvuga, wumva ivuga kabisa yuko ari ikintu Imana yakoze nawe utarakora. Amen. Bisigura ngo Ntakinye nyine n'indirimbo ubu uri kurahamya neza yuko Imana atakintu kimwe igeze kwima. Igitabo cyamwe bivuga ngo nta kintu Imana yanyimye, bambere bivuga ngo nta kintu Imana yanyimye byose yarabimpaye, icyo atarama arakimbiki. Bisanzwe ari gihe ubwira umuntu ngo Imana yampaye nta kintu Imana yanyimye, gacavuga ati nta kintu Imana yakwimye. Kuko nta kintu Imana itaraguha, irashobora guha imodoka, ikaguha kuririmba neza, ikaguha ingabire gukomboza indirimbo uwese ayumvise ukaba ugize gute akumva ko ahezagiwe, ariko utagira urukundo muri wewe. Bisaba rero ngo ucumenya ngo mbega gwa rukundo Imana yashizemo, birasaba ngo ndarushire ku mugaragaro kwa kuririmba. Bavuga ngo kwizera utagira ibikorwa kwaguze gute kuba gupfuye. Natwe rero ko kwizera kutagira ibikorwa twaragusezereye, tuza kugira kwizera tugaburira abantu mu buryo bw'impwemu no mu bw'umubiri. Hari abantu usanga bakereye aha bandazi barerewe mu ijambo ry'Imana. Mama wabona n'umubyeyi dukurikirana cyane, ndabizi neza abana barerewe mu ijambo ry'Imana, kandi uzosohoka ngaha azo baramuvuga butumwa akomeye cyane. Rero iyo abana barerewe mu ijambo ry'Imana bakabasa umuntu abareze, biba bisaba ngo uwo muntu abareze aronke abamutera iki inkunga. Nubwo woba ubudafise ikintu kirenze naho cyo kilo kimwe cy'umunyu ugacuka kizana, si umugisha kuba gitanguye, oya ahubwo n'umugisha kuri wewe uri kuragerageza Imana ati wambaye ibiro 5 kimwe nakizanye, Imana ikikuzana ibintu byinshi. Si bwa mbere jewe mfashije abantu nk'aba nama nabikoze, ariko sinaba ndabikora mu buryo bw'abantu bakoze irerero nk'uko ndabikora ku bantu usanga nyene imiryango yabo ijya mu isanga nyene izwi, tukawugendera tukavuga ati dukoreka tugufashe ibyo dushoboye, ibyo twaba twabikoze. Rero uyu munsi ko twatira intambwe tukaja ku kigo, Imana idufashe kandi tuze twame twabikoze kugira ngo dutere intege abatanga ico kigo. Bose igihe mbere bikoze nko kweje kubitubwira abandi baririmbyi bagenzawe nabo urababwira iki hambavu y'ubundi butumwa basanzwe batanga mu ndirimbo zabo. Amina. Nega nabwire icyo mbwira abaririmbyi, umuririmbyi wese yaba uririmba muri korale, yaba uririmba ku gatwe kiwe, canke bajya ibyo twita profane canke gospel, bose bagomba abaririmbyi. Nabajye baririmba ari umuntu usanga muhira ariko arateka aririmba kabisa kavuga ati uyu muntu n'umuririmbi, mugaba mu rushengero bariko baririmba ugasanga n'amashina akoma, nawe ndamara mu baririmbi. Ivuga butumwa gikuririmba sukuja muri studio ukaririmba, hanyuma iyo ndirimbo yawe bashaka ku radio bakayivuza, ku mbuga nkoranyambaga uzogashirako bakayumviriza. Iyo ndirimbo bisaba kwiyerekezwa, bimuvuga urabishira mu ngiro, kuririmba urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana urarushira ahagaragara. Ni icyo nahanurira abaririmbyi bose muri bijya bintu byose bakora, nibagaragaze bavuge ati urukundo rw'Imana mbega turarushime. Ukwiza utagira ibikorwa kubabwize gute kubagupfuye, kandi Imana ivuga ngo naho no bw'indimi nk'iz'abamarayika nano ririmba n'ijuru rikuguruka ntagira urukundo naco byo Imana. Kandi urukundo si ukuruvuga, urukundo nukurukora
abantu bakavuga ati ujya muntu yaragiriye neza bajya abantu imana ikavuga ati umuntu urukundo ngeneye kuri abantu umuntu ariko arashira mu nzu nicyo rero nubwo abarinzi bose nibakore nyimba bavuga ati ndakoze indirimbo mugaye indirimbo nayo ibyo naririmbye reka abarije kwanza manza nabishire mu ngiro nicyo kwera wasizeho kino kigo uramubwira iki mama w'ubuntu n'umuvyeyi dukunda cyane namukurikiranye kuva kera cyane ni umumama ijambo ryiwe riva mu kanwa rihindura kuryumvise yitego kuryakira rihindura ubuzima bwiyo ijambo wenyene unamubonye naho je ndamaze kumubona kenshi ari nko ngaho unamubonye ari ngaha kukuramutsa gusa iwawe uba ufise ibintu byinshi wakira ni umumama yuzuye ubuntu bw'Imana ni umumama yuzuye urukundo kandi aranabigaragaza hari abandi benshi ibi bintu bakora ibintu yakoze bafise n'amafaranga gusumba we bafise n'ubuzi bwiza gusumba we mugabo badafise urukundo rwo kubikora ahubwo babona yamahera abo yajyana mu yakiriye ikirori ejo bagera muri Amerika ikirori ejo bagera mu bihugu bitandukanye ariko we yarahebye byose aravuga ati hamwe no kuba nzimana no kuba mvuga ubwo butumwa reka ndabishire mu bikorwa urukundo mvuga rw'Imana ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye ati kanatsinda ngo ntidukwiye kugaburira abantu iby'impwemu gusa ariko n'iby'umubiri nabyo tukibuka tugasangira n'abandi ni umuririmbyi Sami Habimana akongera akaba n'umwanditsi niwe yavuze kuri ibyo kandi urumva byavuye mu majambo gusa abishira no mu bikorwa inyuma yaho bukeye niho yaciye aja gukora ca gikorwa rero nyamukuru c'urukurikirane rw'indirimbo benshi tuzi kuri album aho yabikoreye ku Ruhororo muri commune Tangara mu ntara ya Butanyerera mu kigo c'ugwaruka Centre Jeune niho yakoreye ico giteramo c'urukurikirane rw'indirimbo yise nta kintu yanyimye ushobora kwibaza ati mbega none kubera iki ico gikorwa yahisemo gitwara ku Ruhororo aho icambere yari yagikoreye i Bujumbura canke se ugaca bibaza ati hamwe n'ivyo kubera iki yahisemo kucita nta kintu yanyimye Sami Habimana akaba yaraganiriye n'isamirizi imbonesha kure buntu aho yasiguye vyinshi muri ivyo yabisiguye vyagutse adusigurira kuri ivyo tumukurikire impamvu nahisemo gikorera ku Ruhororo nuko ibikorwa byinshi nabanda bikorera Bujumbura Bujumbura ku Ruhororo nkamanja mu bikorane by'ishengero nja mu bikorwa byatunganijwe n'abanyeshuri mugabo ndavuga ati je ndakwiye kuzozana ikintu kinini batamenyereye kugira ngo tunezereranwe nabo tuvuka hamwe nabo babone ko hariho iterambere tuba two turasatiramwo niho cyo mfata ingingo navuga ati iyi album yanje nta kintu yanyimye inyuma ya album ibirenze reka nzane nta kintu yanyimye nayo rezane ku Ruhororo nico cyatumye numva ko twoba hamwe n'abavukanyi n'abavuka commune bacu abavuka zone tugahisereburira hamwe twese twigina iyo album nta kintu yanyimye impamvu nayise nta kintu yanyimye ni ntaye ndende mugareka nce ku mayange bisanzwe jewe nigeze kuba nimvira ku bintu Imana igenda ikora ku buzima bwanje nkabona n'ubwigenda akora ku bantu nkabona abantu benshi baravuga ibintu uti je vraiment ndifuza kumera nka naka nifuza kumera nka naka bakama mu byipfuzo byo kuba buba mu ishusho y'undi muntu muga nkavuga ati umuntu aba mu ishusho y'undi muntu gute umuntu yifuza kuba nka naka gute ndavuga ati je byukuri igihe kimwe niho rero nagiye kuririmba ahantu hari Buringa mu hari urenganye za mpando genda hari gikorane kinini cy'abazungu shitseho ndavuga ati byukuri nifuza kuri indimi yanje nta kintu yanyimye yari bwamenye ikanwa ntibari bayizi shitseho barampa ndarimba iyo ndirimbo hari muri tele yene ku kibuga ndaririmba abantu bose bacavuga ati je ndifuza naje kumera nk'uwo muririmbi ari bwamenye ndirimba iyo ndirimbo ntiyari iyo ndimbo yanje ya mbere ko James ndimo nyinshi naririmbye muga ntashaka gushira habona bivanye n'indi shusho nihaye bivanye nuko naririmba kera n'indi shusho nihaye bati izi ndimo ndazihebye ubu zifazo kumviza uko nyene muga ntaramwe nzogenda zitanga kigere naririmbye muri ico gikorane cayikorane cyatungajwe n'abazungu barampa indirimbo ndaririmba batari bananzi
mugabo nk'umunyeshengero w'iryo shengero ndaririmbamwo ndirimbye mu ndirimba mwe ndirimo nta kintu nyimye ubwa mbere abantu bamwe ntibayumvise abandi barayumva hari indirimbo ririmbye tugeze dutahura neza uwo dusubira mu ndirimbo yawe nta kintu nyimye bo ntibari bumvise ko yitwa nta kintu nyimye barambaza ati indirimbo yawe yitwa gute yitwa nta kintu nyimye ico gihe ubuzima bwanjye bwari bwatora umurongo nk'uko ubu buri ndashima Imana ko Imana yampaye byose ubu ibyo yampaye ndabishimira Imana ntibwari bwahagara nk'uko ubu buhagaze barakanda ukuntu aje nambaye bakanda ukuntu umeze ukuntu nitwa bati uyu kwe nta kintu Imana yamwimye baca bampa gushinga intaye bati tubwira impamvu iyo ndirimbo yitwa nta kintu nyimye kandi we tubona hari ibintu byinshi Imana bitaraguha cyangwa ateka kubeshera Imana cyangwa ati Dawidi yipfuje kuburanya Yobu yipfuje kuburanya Imana arabati Imana ngiye kuyiburanya kabisa yagira guhora yaratekereje cyane ariyumvira ati Imana no ibi byose novuga ngo ibi yarandenganije nusanga hari ibintu byinshi mvize yampaye habwe gace nsindi impaga ubwo nyeri gace ndimbura ndavuga ati je byukuri Imana yampaye byose ivyo mubona itarama irabimbikiye ko muri iyo ndirimbo yanje harimo ngo nta kintu nyimye ivyo itarama irabimbikiye ati ibi bintu byose mubona ko itarama Imana yabimbikiye gusubira uririmba iyo ndirimbo ndavyibuka nararirimbye buri muntu wese n'umutamakazi yarahagurutse nanje ubwanje biranandenga nari nambaye ipantaro ndashima Imana je baranyujurije amahera muvuko ndavuga ati amahera bariko barayangabira cyane cyangwa bariko baransopa nsanzwe mviseyo muri je numva uko mu nyuma barampamagara bati none byo kuri woduye ntaye nyamukuru iyo ndirimbo wayikuye iyo ndirimbo nayikuye ndabati indirimbo nayikuye ni ntaye yanje yukuntu abantu bose numva bipfuza kuba mu ishusho y'abandi je bakabati mu nyuma rero barambwiye ati ndipfuza ko wewe ico gihe hari havumye umuririmbyi Boni Mwayitege muramuzi Boni Mwayitege wo mu Tanzania ti tundipfuza bati wewe ni turashaka kubona mu ishusho ya Boni Mwayitege bati oya kabisa Imana yarampaye byose ibyo ubona itarama irabimbiki kaje shaka kumera nk'ujya mugabo shaka kumera nka jewe nyene kuko Imana yandemye bati okay duye ntaye nyamukuru ntaye nyamukuru nuko Imana atakina kimwe yigeze inyima ku buzima bwanje ibyo itarama irabimbiki intaye rekigumuko indirimbo abantu bayikunda birenze rero ku ruhororo ho hasanzwe mvuka bayikunda cyane bahinduye baca bakura ku izina ryanje rya Sami bangita nta kintu nyimye nuba abantu bose bangita nta kintu nyimye ego cyane Sami mbega ibyo imyiteguro y'ibyo bikorwa yaraboroheye byagenze gute rero imyiteguro byasaba ko mpeba bimwe kugira nje muri imyiteguro ndashima Imana abantu bamfashije muri imyiteguro arimo umuntu cyane yitanza heba akazi kiwa hembwa ukwezi aravuga ati ndahebye yitwa Geoffrey iri n'ubushobozi ndahebye byose kirekire ko wacakigende neza nubu kuva kuwa mbere tutakugitegura nye twinjira mu kigonye izina Dimashi yari Bujumbura acaraza Ingozi kuva kuwa mbere ntararyama nubu ntararyama naha turi kumwe aho hiyo hanze ntarigera ryama gufungura nabi nagatumbura umubiri waramaze kuremara nyene nabi nami nimva kumujana nk'ahantu ndamufatira hotel ndamugumize nk'indwi mugabo ntabyemera kugira aruhuke umubiri umere neza rero imyiteguro ntiyanyoroheye jewe bivaye nuko narindi mu kazi mugabo narose abantu bitanga cyane bahiba ibintu byabo baraza baramfasha igikorwa cyo ndabashimira twakoze imyiteguro mu mufururizo utaba gusa icyahabaye nuko natwe twari twisekirije mu bintu bimwe turavuga ati wewe uzozana nibi nawe uzozana nibi tuze dusange iki itere yuzuye rero nicyo cyatumye nubwo nyene habaye mu tuntu tutameze neza ariko satani yatsinzwe mu izina rya Yesu ego Sami mbega abazokumva izi ndirimbo kugawe umva boko bozokura ikintu umva bokura mu kumbura urahimbawe ikintu nyamukuru bakuramo ni kumenya icyambere nishaka ko bakuramo ni ibintu bibiri gusa bakuramo ibintu bibiri kugira kumenya ko atakina Imana yabimye kumenya yuko atakina Imana yabimye ko ubwo uko bari nyene ariko Imana yashatse ko baba kandi ejo habo hazwi n'Imana ibyo bana batarashika ko Imana irabibabikiye hari igihe Imana bibahe basuma kasho babibiba rero irabibabikivye taraba nibamenye ko atakina Imana yabimye yabahaye byose ikira cyo kiri muri iyo ndirimbo nukumenya ko amaraso ya Yesu ari yaduhinduye bazima ikatugira abana bayo basanzwe bamenyera indirimbo zanje ndirimba ndubiki gihe nsori ya album yitwa Ibirenze ini ndirimbo iri kuri YouTube ndashima Imana abantu barayikunze cyane gusa iyo bakunze cyane indirimbo irimo yitwa Ntiyantaye
barayikunze cyane ku muvuduko uteye n'ubwoba hano se ngiye nkumva iri bariko barayivuza ku marade bayivugije ntanabizi atarimwe twanavuganye ari abantu bayisaba gusa ati mvugize ndimo ntayasami baca baraduka barayivuze Bujumbura iravuga ntuze nce nkumva ivuga abantu barakunze iyo ndirimbo uri kurasoma commentaire zonyene je bwa nyarazisoma nkaca narwa nkarira abati abana bariko barasoma canke nibiki biriko biraba bakagira commentaire naje bwanje nkumva ubwoba kumva abantu bayisaba ati je kubw'indirimbo ndakijijwe ndahebye byose ubu je nahora nkora nemeye gukizwa kuri je nkumva kabisa ati vraiment ni ntaye kuri jewe ni ntaye kuri bo vraiment indirimbo irikiyahindura abantu benshi rero izo ndirimbo nipfuza ko bakora mu icyo kintu cya kabiri kumenya ko ayo maraso ya Yesu ariyo yo guhindura abantu bose kandi bakamenya ngo nta namwe boje batari kumwe na Yesu ko niyo ndirimbo yanje twanahereye ko mu gukora icyo gikorwa bivuga ngo ntaho noja tutajanye nta nico nokora tutari kumwe ibyanje Imana itarimwo n'uruhombe gusa mbega none Sami iyi ndirimbo nta kintu Imana yanyine wayanditse mu bihe bihe iyo ndirimbo ibintu byanditsemo ndimwo je musanzwe abanzi kera je banyise pasteur nkiri umwana abantu bose ndababwira ubutumwa bwiza baca batanga kunyita pasteur ndababwira ati je nubwo bita pasteur je ndi umwana nari umwana kweri mugabo ndakunda ijambo ry'Imana ku rwego ruteye ubwoba niho nakuye n'ikintu bita kugerageza Imana ndavuga ati jewe kuko je nkene ikintu ku Mana naragenda nkavuga ati ureje Imana je tugira twiruke n'Imana bavuga ko atarakimi datanga okay hari igikora cyo kwitanga ngiye gutanga amahera yose mfise ariko ndayibwira Imana ikintu zonkorera ndibuka igihe kimwe nakora akazi kamemba amahera make cyane kamemba amafaranga 800 ku kwezi abantu iyo ntaye barayizi nayishinze mu rushengero nama nayivuze mu rushengero keshi 800 bari ko barakora urushengero hagiye ya presidence nari nsi umukobwa twadukundanye asenga biteye ubwoba abansanze ntari ko ndasenga avuga ati je n'usuko ngitasheri wawe anjana muri ibyo bintu nanje niga kugerageza Imana aranyivuga ati ndabazi kugerageza bariko kugerageza Imana kandi kugerageza Imana natanga amafaranga 2000 yo kujya ariyo mfise nyene umuntu ahembwa 800 ku kwezi utanze 2000 bugi buri mu boss gose yatanga 200 abati Imana ntanza n'amafaranga nifuza kumpindurira ubuzima mpindurira akazi keza cyane yatanga cyane yitahira nasha nyamuka baramwatisha uza kurara inzara utaje kugi wacu iza wobwira papa kaza kugi wacu urishaka kuza kugi wanyu jewe iyo Mana rero natangiye nayo yabari bayari sinzosohoka no murushengero hamwe je norara inzara nashitse muhiraho n'abamurenza atiki cyamura n'abakenya duhuye baraza barambye ati twifuza umuntu tugendana umva tugendana gusa tugendana nta kintu dukeneye tugendana adufasha mu byo turimwo azatuganiriza abarundi kugira ngo batumenye cyandonka ko kazi baca bampemba amafaranga 100 ku munsi baca barampangira inzu baca bampana déplacement kuva icyo gihe sinakoze ako kazi navuze ati je ngiye mu rushengo shima Imana narakora ako kazi ndashima Imana ko kazi na karose ngarutse babakenya cyane ndababuze kume basgiye muri Kenya baca baragaruka bagarutse barandondera nabo barambura baca bati ari mu rusengero mu mirango abantu mu birango none asengera baca barandondera barantora kuva icyo gihe baca turakorana akazi neza bampemba 100 ku munsi 100 ku munsi ibaze nahembwa 800 ku kwezi 100 ku munsi bamenya rasiyo bangurira na déplacement ambaze ngo ni wisamire oya ni wisamfra ko muri misagura igisuguti nanyere gatoya gasuguti gatoya ni kuvuga ngo Imana cyane barati kandi kabisa Imana ntakiri kabisa yima abantu bayo niho nakiye gusoma ijambo rimure Yesaya 60 yo murongo wa nyuma uvuga ngo inkengego izovamwo igihombe kandi nyarucari azobihanga rikomeye kandi ibintu birakomeye kweri iyo ndirimbo cyane yandika bugiye indirimbo muri muzambere nanditse nubwo itagiye bitabaye muzambere neze kuri YouTube ku indirimbo ya mbere kuri YouTube iriko ivuga ngo yampinduriye izina amizina rishasha nuvuga yankuye mu buzima nari ndi bwa kera imubundi buzima ndi umwana mu rugo kwa data ndumwishikira mu rugo rwiwe nikiyo ndirimbo ivuga ndashaka kuri YouTube mbona abantu barayikunze niho rero cyo nkuri album yitwa Ibirenze abantu barakora indirimbo zari zirimwo birimo kabisa ndavuga ati bazikunda indirimbo rero jewe nanditse kera nizo zubu ngiye gukora album yitwa nta kintu yanyimye iyo rero nayanditse ndi mu bihe byo kushima Imana avuga ati kabisa Imana nta kintu kimwe yigeze inyima nubwo abantu babona umenga nta kintu kimwe tuba tumaze mu buzima tuba turimo muri icyo gihe Imana yo yaraduhaye ibanga ryo kumenya ngo
imana ni iri hejuru ya byose cyane ntabwo atakina imana yigeze inyuma. Sami ni iki ubwiye abakunzi bawe n'abariko baratumviriza? Icyo nababwira ni ukumenya ko uko bari atakina kimwe imana yabimye. Ikindi nacyo nababwira ni ukumenya neza yuko mu buzima bwose urimo kizira kwipfuza kuba nkanaka, kandi bagira urukundo bige kugerageza imana, kuko nibiga kugerageza imana nayo iragerageza iby'iwawe, kuko imana ari ijambo ryanditse muri marayika rivuga ngo enda ari mu bingerageresha murako nazo bacunshura umugisha. Burya imana nyimbi guhaye ibihumbi 10 ibikubikije ni nkuko ubona bibura kika bakamuvuga ukavuga ati yamana narimse yagiye he. Imana irakubitsa ibintu byayo kugira ibane kuri mwizigirwa, kandi gaga uburenganzira bwo gukoresha icyo ushaka mugira uko bikoresha muri mu nzira zitariyo irabikwaka ivyo bintu. Jere nize kugerageza imana avuga ati imana kwimpaye ibihumbi 100 sino vyijyana. Rero ibintu byose ndabikora mu ntumbero yo kugerageza imana, sindiko ndayikora ngo ndayiyemereko, ndabibwiye ati amara nubwo yampaye nagukora igikorwa cyawe. Sami tugushimire cyane. Murakoze cyane, abo ngenda bashimiye cyane ko mwanyumviriye ko mukantumira nk'abandi ngahantu imana ibamezagire cyane. Muririmbyi nawe mwanditsi ushaka kuri twumviriza Sami Habimana araje yavuze ati rondera kuba wewe uko nyene uremye, uko nyene imana yakugize ntaco yakwimye. Rero ntukarondere kushaka kuba nkanaka kugira ngo mwigane, ariko imana birashoboka cyane kwigukoresha uko nyene yakuremye, kuko yabigize ibibona uko nyene nivyo bishobora gufasha n'ihanga ryayo mu gihe iri kiragukoresha. Hari indirimbo yise ibirenze, reka tuyumvirize. Ivyo nari niteze byose yakoze ibirenze, ivyo nari nasabye byose yakoze ibirenze. Turirimane twese. Mwami amaye umunezero urutuwa bisi batanga, uyo mwami yambwiye ngo nzomukorere kandi azomemba. Uyo mwami amaye umunezero urutuwa bisi batanga, uyo mwami yambwiye ngo nzomukorere kandi azomemba. Yakoze
yampaye ibirenze ibyo ntari niteze, yangiriye ubuntu butangaje, ampa amahoro n'ibindi. Kanatsinda niko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo gukora ibirenze ibyo wari witeze, irabikora uyizigire. Niba ufise Yesu muri wewe itekanire, wizigire iyo Mana. Ni no kuri ino ndirimbo nyene ibirenze ya Sami Habimana turangirije ikiganiro cyo kuri uno munsi Tazira Imana. Shimira cyane mwebwe mwese mwaduteze amatwi, shimira rwose abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, ndababwira ati mubandanye muhimbagwa n'ibiganiro bicishwa ku nsamizi imbonesha kure yanyu, naho butaha. Mfise Yesu banezerewe pe, kuko mfise uwo mukiza, ivyo nari niteze byose yakoze ibirenze, ivyo nari nasavye byose yakoze ibirenze. Turirimane twese. Banezerewe pe, kuko mfise Yesu, banezerewe pe, kuko mfise uwo mukiza, ivyo nari niteze byose yakoze ibirenze pe, ivyo nari nasavye byose yakoze ibirenze pe, yakoze ibirenze pe, ivyo nari niteze yakoze ibirenze pe, ivyo nari nasavye yampaye amahoro, aruta ay'isi atanga, yampaye agakiza kundu ako nari niteze, yampaye agakiza kundu ako nari niteze. Uyo mwami yampaye umunezero uruta uw'ab'isi batanga, uyo mwami yambwiye ngo nzomukorere kandi azompemba, uyo mwami yampaye umunezero uruta uw'ab'isi batanga, uyo mwami yambwiye ngo nzomukorere kandi azompemba. Yakoze ibirenze, ivyo
yacu kuko hari ibyo Imana yakoze tutari twiteze ku buzima bwacu, ariko uyu munsi uri kurabibona bigenda bigaragara. Urashobora gukomera amashyi Imana yacu ukavuga ati hari icyo nibutse. Twese reka tugende guca rero twibuke ibyo Imana yakoze mu bugingo bwacu. Haleluya! hari ibyo yakoze urashaka kuyigaza uhagaze, ukiyigaza ukavuga ati nibutse ibyo yakoze mu bugingo bwacu. Haleluya! twese gutya ibyo ntari yakoze uyu mwami yampaye twese dukomera amashyi Imana yacu twishimira ibyo yadukoreye mu buzima bwacu. Haleluya! Ishimwe ryawe Data, warakoze. Haleluya!